enkosini uJesu asikhulumi ngegama labantu thina abalandela abantu abasazohamba sisengazini emvana eyafa yavuka hayi abantu anaphoqa umuntu wasebenzisa indlela lenkolo ukuthi nawumke zithini ithakazelo zakho uthi thina phela somakhulukhulu ukuthi iqhubeka akasazi ukuthi nawazi kakhulu Abraham ngithi mina ithakazelo zakini zithi umkhulu Thixo kodwa ungangabungana ngoba uthi kanti ukuthi ngithi kuphela obungani bona abazali umprofeti Isaiah bazalwa yintombi kamalini kamthimkhulu yingawo kuthiwa umkhulu Thixo ungangabungani ngoba intombi yakwabungani yazala indaba enkulu wathi ngithi nena ngoba wesiphungusha